aiza ati nyenda kukozesa okarwaho kaburenka yitu deba ngugo nuwogo abantu batura muri Nyabugando ruborogoti singiro kandi arisi masumbu ko bwa hato ryo marra nagira nkumara imyaka 5 hati bamunagireho n'abana be mwenda bito bwa hatagarukire yaguzita kano kutwarente ezibire nezibisaho abana bamu yazitaramu ente nireka naza kwibinga batabanu banzubira nangwe nibindese n'habara yakabanza yukupansitaka kunaza kwibinga mukasheshe ngo tazibinga munonda kupata tezi mwendeba mperwabi konke kintinde pat samuroji wakurogire nakafu ekintinde masuma ngwena bana nimbatai yego nabakamano buje abana nimbatai Patrick ubwo atakiri RBC na polisi ngo hakirwa mutware we n'abana ngo habwo kuba tachine cyo kubarisa kandi niba namutineshereza kumwita agaranga twara nente z'ukonsi izayiri atuna yeze nze kuyikama no bwastwade bo ngumwana yitwifunyire ngantari kumanya ngaterwa kiraka kwitwara yaziba nabo kazibeziyeze shabene ibaki ubwo kine mu bwonko bukumanya ngo boyino mwana hapa homka mazime myaka 5 inaheza ni ndijana nawe omazima to kubasa kugenda ebintu ebintu baganisa masumbu kuwe kenyina kantera aho yangira ati babinga umuguzi wanjye tacho muguzi ye akagura ryara kayijana ati nyewe kabikorero waroya ati mbwenu batabane banje no mukazi wanje ati bamuzibira kombe tati ukaza kuguza utagambire neka yawe narota utashikena ha mwanya ngore chairman mushitame yabo ruguzo guze mbwenu nyewe cyo ndakore nto kwijoko nyewe tinka ijo mu ntaro ezo ntaro kwetegeza tindu ko ija tubene cyo kurya tubene buhunga entamate tugarumu umwanya ngo akagupangisa hata nibaza kuba baryaho we hate ubwo kuranagira ati yese naza kugireta naza kuzereta zita basi akama mwagara atwara umusenta ayigira umusenta mwe family neza kuba kwira akibo mwana bamukoma masumbu ko kwabuzibwe ayorekire ngwaye n'ubugabe kuguzita kari nangogo mutabani yagenda aheza yo na sande ibiri yatwara na picyanye na hatkankunda kariya akana shabira kankunda piki ezo yazi kiyisha yeja konka nabuza nyina yaza ho yantere binyata itakariyaha wari kuzire no gurisagara endagano zoro ngwe nabwe cyo mbere ninguzi itakariyange kandi nkimushaba mukono nkagumuha yagumpa kandi umushango guryo mukoti mbene byanje byahendera niho timpenda kwendekane iwe tezo kugira ngo ntwire nkatsiga hente yanje mpasha neyo nte nimibiri enimi yagitunda hariho kako businge hariho natware ntibiri za kiraka zitwatigireho de kiraka ngo arya abapolisi abarukora hanshonga z'amaka bashomire masumbuka amateka garu kutegeka itaka n'ibintu bya family nkwe kurabira becikana ba LCs ngo hatagira wayitasiyo mu nshongeze mpaka kote baganisize ibintu byabo hati kubara babikozire nka family iyo bakozire erizani twenda kugira ki kubishaza ebintu byo nko kubyabire biri abari ko byagira ki ntenko kuzabireza ibyo bwirogo abari ko zagira ki ezo kugira ngo masumbuka kwata umuhanda wabagana arisi yakwata umuhanda yabagana koti niye yabaganisa habwo kuba mwabiro mujyo mu kanisa muri kuhinjirwa ebigambe bimwagambire ngo nyo masumbuka ningusheri wa arisi okubo mushara wanje omubgoro omubugiga omubuna kurufuni yari gira ki niyari tano at RDC aragire ngo biraguzirita keri aruje mukandi masumbuka garuze sente ziyatwire kandi agarucha ronde fees z'abana mpaka koti ahera icereze ngo batane turondo mubazi ebintu byeka nebyo ebintu nebyo mushesha no mukazi naki imwe bashaka guteka nanyama nayihindura ndakubegeraho urambegeraho umukazi tari marayi no mukazi wakareba koma so muratekwa kwikirizana kandi mwamutakwikiriza koti neja kubaramura muratekwa kuguma ibintu biri nko kubiri koti yamara kubiramura eka kugabira otware byawe nawo twarebye gasha kwa Ruth n'wamanya